Amen. Ke kopa Sister Chana ke a re rapelle. Kopa re Mary Putsa Matshwaro ka le mahle. Tata Modimo kopa o tshelela moya wa hao o halalelang tate. Hobane ke wena o re tataisang tate ka Jesu Kriste ke a rapela. Amen. Amen. Buka ya kgale lapi ya rona o tla fumana bophelo ha o idumela mahloko mahlomola e tla fedisa dumela tshepiso ya buka ya kgale. ke tlo le pheta ditaba tsa ntate Abrahama. Ntate Abrahama o na tshaba ntate Modimo. Ya ba ka tsatsi le leng ntate Modimo a re, Abrahama tsamaya o ya sebakeng se ke tla o jwentsha sona le bantu ya hao kaofela. Ya ba ntate Abrahama wa tsamaya le bantu ya hae. Ya ba ba dula nako e telele ba sa belengwana. O hopola hore ntate Abrahama o na le lemo di 100 mme Sara le lemo di 90. Ya ba ntate Modimo ba fa ngwana. Ya ba mo reha Isaka. Ya ba ntate Modimo a Abrahama ka ena ngwana eo ke o fileng yena, tsamaya o lo nketsetsa sehlabelo ka yena. Ya ba wa tsamaya ha botse le ho botse. Ha a fihla thabeng ya Moria, ya ba nakong eo a phamisitseng thipa a re o hlaba Isaka. Ya ba ntate Modimo o mo jwentsha nku ya sehlabelo. Ke a leboha. Ha re tshwanelle ntate Abrahama o na le tumelo e tibileng. Le ithutile paleng e, Sister Chanai. Ke ithutile hore ntate Abrahama o na tshaba Modimo ebile a na le tumelo e tibileng. Ke a leboha.